esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving gocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Maria Tengoro James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eyego toka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bali chiloni cyo gosoma wetera HELB Higher Education Loans Board nekibese cyo mwana ngwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana ngwaye bali chi constituency bursaries and even the county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full intabana baito January intake negendereta abana bali bakaso school January mwakaribishirwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Weri bya mwanchwa mo ligarya ndonse sotiri oligarity TV yao yagatambe ko ngakama ngusi magorobiga ya lero tariki isato chia gose tariki sana isato chomotienyo oyoiga omotienyo oka bere omwaka bwachirwe na 2025 no neke kionga chinsebera senjira yobwekirano cheni ngongoro kwaro no toto nyangiri ko ruanse memenyerio nigotoko bwatala na era Wilson Makole. Mwancho muligerelia kionga chinsebere toko chaka nengana ya gwichania ase ya mate eyemo ere no mwichano kurwase kenyoro kia emanyi iyo gotoka ime Nyakongo se bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii kubatakana ama no mwancho abo ko itebekana gosiria ugumubwaye ase ense ya Ukraine nyagosira nigo agotebekana chete ase ense ya Russia asanya kubaga kubekwa aso mustari bosio kwa bamuno murwani wesegi asisegi chirichigandira tagati yense ya Russia na boigo ense ya Ukraine kubatakana ama no goswa kwa barwani segi ense ya Russia himiense ya Ukraine miaka 3 yaitire muri kito Daniel Ntirini gatarira ya matejo na gutwarira ndio roboti rokobwati
Jumapili mugaso hasenka yenye gusira Dennis Ombori we myaka 39 emote nigo yaringe nibirero na mayanda igikaro nsi yomute bagotema wanchirana no kubutukana kobogima bw'omwana w'enkiga basokano hasense ya Ukraine agajakolwe training akanyorekana no muntu an expert kia bosigari bakamosoya samana mangana yo bosigari military ya Russia ono anyubwete bachagete kurwana Russia bono ekamana kumubeka msali wa mbele asesegi n'abana bande ba Kenya ga bakarwana bagusuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate bakasuguma bakaeba etania omupaka Ukraine na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiterwo Russia abo nyibwete kero bana baitu Ukraine gatebira Russia emebire no nerega nju murusio ono tiko ikrega timanye tinga Russia njajete karusi mebire yo asagu wose mebire yo yatigarite na Ukraine bono igondege sunteme amone familia ne onsi n'abantu ba minto banda abanjete umwana oyo iga korengana na tatu mwabo umugaka John Monari negosira nigo hasa matuko amagega abeire kagokora emirimo yabo bisa bigikosi gya KDF aiga Kenya iko mwako eta chingaki hanganyitigwe gocha sense yo ya Ukraine nababeire bagokwana hasa mutandao WhatsApp no kubara kwaye hasi mitandao yekerera ukuro mapema omwaka oyo nakyo kya mubege toboba akaraka kwenda bono akwenda Russia mawasiliana achieta akabutuka akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training tole msituni after that shortly kibairwa se mstari wa mbele huko alibona mwasena katietepi asense mwende nigo atebe buna banyorire hasale nene asekeri buna nyegusira nero renge bogosemeri kwabo nabo babulia barayi babo wesokia kobakonya omwana oyo ganero renge omugati ona nje na retire kare 206 wono gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kwika nero runa kondenda nerenda yane inkuli magoroba na mambi nero rukomboli inki kubule tabu oyino mwana ne in fact bwa maya mange ntanya likwera sankoli. So I'm encouraging and requesting our government go to the county government kotebyo mu governor ito mweshimiwa Simbarati Chafet na bande bonds babwaterane baikengane ya se president ya ito mweske William Ruto linde litonyore usaidizi tonyore umubere ntugende turaga ni numubero ikaiga na intutotembia mono kiagera serikali nero yukira tokonya aiga nigagocha chingaki amatende boigo agenderete kurera ogosira ku manchobo asense yo ya Ukraine kurase bunge ya Boncharime ye county Kisii no gosemeri kwabo na serikali besona ne unenchiremo yogokoro mo chando iga kuruboterega taseni kiagatembe kurega county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri na mwanju muligeli egati ya baroki wabekera bukyo oboriki nabo igo bali ba scouts be school ya secondary ya St Vincent Omwari ime yasuneka ebunge ya Bonchari nigo ibakora wamo na John Motio nabo igo umutinili bwa bale gose bali abameto na bolema ase county ya Kisii eno kuntabo nigwanyaka bagotalira ase ba school ya bali abatari ko gose Kisii Dave Orphanage ime ye wodi ya Riana bunge ya gose bunge yo na gosanga ho bwanchani hamo gose na gochanga nako harokia ebikole byo bwanchani no gosira gocha sabaro kibaboneka kole kyanya ko bakokerwa kigima nemono na barnabo hapa tulipo sasa ni Mesita Orphanage. Mesita Orphanage ni mahali ambapo watoto wana wazazi wanakaa na wanafundishwa, wako na mwalimu wao, na wengi wa watoto hawa wana ulemavu wa kutosikia. Sasa wanafunzi wangu wa Omwari kwa sababu ya upendo walio nao wakaonelea kwamba kwa sababu mwezi huu ni wa upendo, Valentine is ahead of us, waje hapa ili waweze
kutoa chochote wanacho kidogo Lende chiserikali chionsi ibere naende bakonywa alia sebaganetio bakonywa abo Manchumo rigerito gusaba kwabera kuba iyo gututukana ubanya kabakora kana wechi bichamo na mariogi do koenda mutimo kama gato kana tnya gota kugendera ne kionga chinsa ibere. As intake ya January, EU ebwata chikosi ao Bunabono, Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication, na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering, na wigo Water Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, nkwegeli bale Electrical Installation, na wigo Electrical Engineering, ase ensema ya Cosmetology, nkwegeli bale hairdressing, wigo mbabwate fashion design, ase hospitality and tourism, nkwegeli bale food production yani cookery, na wigo food and beverage production, wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali bakore chiskuru cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board nekibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana gotumia kumenye skuru gulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application cinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migweterasi kinamba cyabo 0743 kose 0782490068.
Uya kirimo mwancho muligereri togendera na mangana maya ye kionga chinsa bire gose ensema ya kabiri ya mangana maya ye kionga chinsa ibire obakore na magendero hase ward ya township ime bunge ya bese mugrango e county Nyamira ndigabwanya ka bakomochigwa ase egati abamenyi be chinsa mecho banyare kaba abakomochia anemono oboteneri bwa e county yo naboigo burayi bwe ward yo ase banyare kaba bako ase banyare kaba bakoenekia na koboria banyare kaba gukiranigwa amagendero. Samaritane ngoro kwa Jeremiah Nyakundi Momanyi ngoro kurwase kenyoro gia tente abandu baminto ase ward yeito ya township ndo bwato obokongu bwe chipara obokongu bwa security rights obokongu bwa mache nto bwati binde byonse pia ase ward yeito nake tokota makoriga limo siko ito Duke Masira tara akora kende kiritwa motomereta ase assembly our township ward to koliga lya mangana a security rights iko chiri mete like throughout whereby ne town ebwana tekoraba throughout ono nalingi kosaba umweshimiwa Duke ngaki yabwato mwako yo monyumandiraji kumurugusya obisi tokonye tonyore security rights erinde biashara na biko nyara bakoreka na chinsa chintambe akara wese gocha igo no ike no ne gali mondo ikuno ne sabali ike ga saa moja yokonya tokonya na sura gore no ne chingeni abangina basiekire batamire gochinyomba because yabao boeta about their security so na botota gete security rights chiro siwe omweshimiwa Duke twasabiro twaro bwa matobuya no mugavano ito toisokoligereria amangane chipara number 1 omurayo ito tabwati a balance ekera kwa development nabono chipara chito cyari mitu cya tente nkianye kobekwa more for the longest akini agatuma satanganete kole machipara akanda akabyaga kukigesana no moino torigerie pale korugo rutente egende mbaka bomonde ko connect chi institution cyabo mondo primary na senator kebaso secondary school pale yugere terebote goiteka torigerie pale korugo ruwega Dubai egende go kibogichora ngumbu ne pale mbepi abantu batakonyara gweta torigerie para erega aliborabu a dispensary oende jokone kitente primary na ne conference ya SDA chipare chiko chire chimbepi igona botutagete obonchirya se ward yeito elinde chipara bune gito chi address na ndabantu banyare konyora asibago etabuya ngegendo nataka kwa tebingenya naki yuma otaraga nyabantu basire omwana ko bakonya ne chiombe gosomana ko bakonya ne ndagira bali korara akora maendelero alitwa gochorete ko chi assembly korara toroseri chipara chiravese kiregento kilitwa gotomeji daraja bone ko chiagure nona bana bakonyara gutambuka none uroche bagende school toroseri chipara tafadhali tobekire gisaki omokonyi bomurayo monebe kyama gya Jubilee muske Dr. Alfred Okengo Matiang'i nigane kiribuna nsemo yo komerere serikali nigerobere tikigima na nigebwate emeroberi ya bene kurende emeroberi yaye emetangani gose kerenga kyabe gatangani no kana kibuna kurusi bare omurai bwense muske William Samoei Ruto abisi nigali gukwana igachinga Kenya kwa ikanase kanisa yamo imeye county ya Nyandarua iyo nyako kubako ibo gekiranwa amana barai be semeli yo kwamereria serikali boigo nigo musika Matiang'i agendere komochia serikali sogotekereria bananchi amagendero. Tunasema tubadilishe serikali na ndio nataka wale viongozi wa serikali waache kuwadanganya wananchi. Kila wakati wanasema eti mheshimiwa Rigathi Gachagua, eti mheshimiwa Kalonzo Musyoka, eti hao watu wa upinzani hawana akili, hawana mpango, hawana plan. Tuna mpango. Mpango wa kwanza ni kuwatoa uongozi. Alafu tuko na mpango. Haya sio maneno tunafanya kwa sababu ya sarakasi. We are not engaged in public entertainment. Tunaelewa serikali and we understand what is happening. Walimu, teacher unions leo, vile mmesikia hapa mheshimiwa Muturi amesema, wamesema wanataka withdraw 400,000 teachers kutoka kwa hiyo maneno ya SHA. Ukiangalia budget line, insurance cover ya walimu ni 17 billion. Na vile ilifanywa, wale ambao walipewa hiyo kandarasi kufanya ni makampuni ya wakubwa wawili kwa serikali hii wa kitaifa. Sasa walimu hawana insurance, hawana cover, wanahangaika, hawasaidiki. Tulitoka kwa serikali na wakati mmoja tutazungumzia haya maneno. We will be very honest and we will tell the country these things. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri. In 2 weeks or 3 weeks, the tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nche eti out cover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient?
Sasa polisi wanalia huko, walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo, akili kubwa. Sisi tunataka serikali. Mtu akituuliza kwa nini tunataka mabadiliko? Tunataka mabadiliko kwa sababu tuna mpango wa kuleta uongozi bora kwa nchi yetu. Turekebishe elimu. Turudishe free primary education. Turudishe free day secondary education. Wanazazi na watoto wasihangaike. Turudishe NHIF, tutengeneze mambo yetu ya afya ili hii shida tuko nayo ya afya tuisuluhishe. Mwancho muririri muraiwenso muske William Samoei Ruto nigo amarakire mugokoye ase okugendera kwa bakenya kwelikia inse iyo murubali bobo bwenya osha kaukwana ime yomochie o Nairobi chinga Kenya kwa wikirana ase emisa ikanta yamo Ruto niganya kwa kwandike muna gwikirwa naiga nigo gwetani abante milioni ya mone nunsu balikire inse yo murubali osha anemono ase county ya Nairobi. Na nimefurahi sana kwamba Mungu anazidi na kujidhihirisha katika taifa letu la Kenya. Yale mambo ambayo tuliona kama ni magumu leo yanaonekana wazi ya kwamba yanawezekana. Ile program ya housing ilionekana ngumu mpaka nikaitwa Zakayo. Leo Nairobi hii tunajenga manyumba 1169 in Nairobi County alone. This city. Leo Nairobi hii tunajenga masoko 16 in the city of Nairobi. Tunajenga hostels ya vijana wetu katika University, KMTC na TVET in Nairobi County ya vijana 14,000 in Nairobi County. The budget ya Nairobi County kwa program ya housing ni shilingi bilioni. Na boigo mwancho morigerdi omoske William Samoei Ruto omuraibu enseni ganyar kabaga kwene keboigo emerobelieri yogo chikoruselia abana inchi nene bale annamano bali ba konyora gose annamano bali ase okonyora kwainse ebango yemaikatabna pay as you han gochaka omwaka wechibesa ole mutu. Na ndio sababu vile vile tunapeleka mswada bunge, mapendekezo bunge. Wakifungua hivi next week tunapeleka mapendekezo pale, kwa sababu katika ile harakati ya kupunguza ushuru tunapendekeza sasa, tukipeleka bunge next week, tunapendekeza kwamba wale wote wanaopata mshahara shilingi 30,000 na kuja chini hawatalipa ushuru yeyote. Any citizen who earns 30,000 and below, ile ushuru wamekuwa wakilipa ya pay as you earn, sasa tutaondoa kama serikali, because our economy is now stable. Number 2, tumesema wale wote wanaopata mshahara mpaka shilingi 50,000 pia tunawapunguzia ushuru by 5%. Kwa ujumla watu watakaopunguziwa hiyo ushuru ni Wakenya milioni 2 watapunguziwa ushuru, so that we can carry everybody along and we can begin to manage the cost of living in the Republic of Kenya. Na haya mambo yote yanawezekana sasa. Na mwancho mulire mo wasiri bo bonchereri mo skeli kinyanchui nerani gabolri abarayan mono abana siasa wetanga kurase siasa na mono chinga kejiga siasa taraberange moski kinyanchui ni gane kebona chinga kejiga nigo abaraya bangasa serikali baganta kwane kali abana nja magandro ne chinga kisiasa chiraike mbanyara kwa bana barba gwesanania ase siasa echo. Wakati wa siasa ukifika watu watafanya siasa. Juzi kulikuwa na by elections, tume ya uchaguzi ikapiga firingi tukafanya uchaguzi na by elections in all the places na matokeo inajulikana. Kwa hivyo ikiwa wakati wa kazi tunafanya kazi, ikifika wakati ya siasa tutafanya. And I want to urge the people of Kenya,
We cannot campaign from day one to the last. For Kenya to move forward, the president needs the support both in parliament, at the county level and the executive kuweza kuendelea mbele. Kwa hivyo rais, kwa niaba yangu na wale wote ambao tunafanya nao kazi, we want to support you and we want to do everything possible to make Kenya the Singapore we want. Hapa ndio sasa JKIA iko. Wageni wote wakija Kenya wanaland hapa. Na mimi najua mipango yako to expand our airport. Most of the people who are working here are in the logistics and transport within the JKIA. These airports in another 1-2 years is going to be different. Tutaongeza nafasi za kazi, tutapata ajira kwa vijana wetu na kila mtu ataweza kufaidika. Pia Your Excellency, I remember that later this year our international na mwanjumu ligererio kabagekano konne ni gokogendete konne kiwa ase kiama gia ODM na litukolia lero egati ya barai bekia mekio bakora wamo nomo rai omo gosomo kanyu rai omo ne bekia mekio omo sike Godfrey Osotsi bigoro mo Sentabe county ya Vihiga na boigo omurikyo munebe kya mekyo omo schedule Sifuna yoboigoro mo Senator county ya Nairobi nigobara hairo mbenene ya bali bakomereria okobwatirana gati kya mekyo ni kyama kya UDA weka ase county ya Busia asibagenda ko mochia serikali ya Kenya kwanza kurano muraibu nsomo William Samoei Ruto na boigo okobwatirana gati kyama kya ODM nte yaye omoske Oburu Odinga na boigo omoske William Samoei Ruto buna omubwatani gosomore manebe kyama kya UDA nikabana kiko chikoendera kwa mireria egetambo kirekyo na kwa nekibnango endera kwegerera ekiama kia ODM. Mimi nataka niape mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele yenu kama wadosi wangu mahali nimeshikilia sibanduki, kwa sababu baba hakulea watu waoga. Baba alikuwa anasema kama ni kutuua watuue, lakini tutaenda tuongee ukweli kila siku. Nyinyi mnaweza kushinda kunizika bwana. Kwa hivyo wale wanasema wataua Sifuna, watu wa Busia waambieni mko tayari, mnajua mpaka nyumbani, si ndio? Hatutatishwa na mtu yoyote. Mheshimiwa Raila Odinga hakulea watu waoga. Na baba alikuwa anatuambia kila siku, Sifuna, chunga maslahi ya mwananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Mimi siwezi kunyamaza kama Sifuna. Chama cha UDA na kiongozi ya UDA wamesababisha kifo ya Gen Z wengi hapa Kenya. Mimi najua hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa wakazikwa. Hatuzungumzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Sasa tunasema ya kwamba chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA. Kamwe. Wangapi Busia wamesema hawatawe. Tumepea wazee miaka 60 kubadilisha hii nchi, wameshindwa. Tunataka tuambie wazee wote 2027 achia uwanja, vijana wachukue ushukani. Vijana mko tayari? Wangapi wako tayari kuingia State House? Tunataka ODM ilete president wa 2027. Nataka niwaulize Busia, ni nani aliita baba Raila Odinga mzee wa kitendawili? Nani aliita Raila mzee wa kitendawili? Nani aliibia Raila kura? Nani alipeleka Raila Bondo? Kasongo aende asiende? Mimi nataka kusema leo kwamba ODM ya ukweli ni hii mmeona hapa. Ile ODM ingine imewekwa kwa mfuko na William Ruto. Wanafanya mikutano ndani ya hema. Wanachukua vijana, wanavalisha kofia ya ODM. Wanasema delegates.
Sisi tumuletiga tuna manganajwa age siasa nigo omo raibu enso muske William Samoei Ruto aje cheidi gatambukiro yogo chaka kubokiwa we kiama kia Azimio gote kiama kia bomo wa Azimio ekio ase omoske Stephen Kalonzo Musyoka yore muraibu kiama kia Wiper anyata kabaga kochorobna muraibu kiama ekio muske Ruto nigatebune kiama ekio andeta yo kerochie na gekogera nigo abete nonyeka gokebwa asobo chori bonne ebwaitete. Niwaulize watu wa Nairobi, wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama kabila ya mtu? Ni kazi ama dini ya mtu? Si ni kazi? Si kila mtu atachaguliwa na kazi amefanya? Si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing, ya markets, ya barabara, ya kusafisha city? Si nyinyi mtaamua ama ni aje? Ndio mimi nawauliza wale wengine tunashindana na wao, pia na wao wajipange ama namna gani? Wajipange. Hii siasa tunaelewa bana. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio. Ile Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, Azimio bila ODM ni kuzimia? Azimio bila ODM si ni kuzimia? Ni kweli ama si kweli? Tutembee ama tuende pamoja bana? Wangapi wanasema tutatembea pamoja? Harambee! Harambee! Kwa hivyo Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi Mwancho muri kirabwo no tokorera mangana maye kionga chinsebere tukeriga ria rero ria Jumapili tariki 3 motie nyino yo kabere mwaka wa 2025 mwancho ni ngoro kwaro ni toto nyangiri kurasa sema imenyerio ni goto kubwateranere gostwa bwateranere Wilson Makoli kurasa sema atanamshani ga kwa Mike Willis yanda gotora boliro bya imiyaga Tembe TV ekionga kya mamusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera woniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogosoma wetera HELB Higher Education Loans Board
n'ekibesa eky'omwana nkoye gwali kiri kitokoroka out of pocket eky'omwana agotumia kumenya esukuru endagera nagwakanisa enyumba akomenya egento kende abana nkoye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba goikawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries goze ekinyoro kinyoma inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayiga ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masheje munaba manyi baitabo bare nobo